Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Yeah, am I ready? Imo bibia akwaba ediba to my GHS so na ebusiafo edi ehye na tese ensema edi ehim ewo my god mu na yebedi hu enkomo na eye na noada na ntie beto dwa kire se a police for ani eye ahemfo a womo ewo obomi nana efa the third oni eye police for akopie mu ewo biaye bia ewo obomi man so atese ebusuafo enya asem ketwa emma ehie mu di atese doors wakasa emma bebre na atese womo atena na allegedly no womo ehira aware so sabe no na ebra womo enya omunya entiese police for ene ahemfo no abepie mu ho na atese ebidi mikanti dia police for certificate ye emma no be 22 and womo ekopie mu ewo eye Imperial Police Command wonom na ebusuafo ohene a eye asem no eba ne man so atete wono nso edi mu apeti bia wono ka a police for no eho akopie ensem no so eye de si na no petiada 29th of March around 11 p.m. enumere no ebusuafo ohene mu abetu ne to na ne system a odi etudwa no ebusuafo yenkotie na eba echire nsem ni amede abata ho ade asomo enya santiti ye no eno ena yaminfo tu anamon for sa bia ho na ye rumor tini ye dia so form sa na anajo konkron ena onwe yo sa dia ni ye ma political asote na political enfaso omubu se omunira and then na mo just investigation na no den mu die eche akopem anajo sen ben you 3:00 anajo ahimache yeah na wono mo the prosifo ekọ ho no mo omo amane bom de ba no mo chese na no mo ye den sase nipa mini da dan mu a na hwe nkoso a obeda che wono mo na ye nyane yese bibisa ba be koso na sacho esoso ya kaka tre ya dihye no efi ye mpeka ni ye no wokum ho na omo nyina de wo mo nya fom de no kware wo mo no se omo fom ufimia mia bebre enya bombing omo fi kaprade ebi fin crime ebi fi kumase no omo nyina ba ho be ye sa mu na omo ja sa binary enti ya ma political so team na sa se ya bra sa de na ya person sa de no akoso e kuro mu ya dihye no nyina de omo aso form ama ya wen so ya person ku enye here but ya person e mu extra mu right and enti kroma no etu omo hu si ho political so ya si my so on be no mo hu no pare a wo ya ro ho fa se pala so pita ho oh I am more than 22 to 30 people ankwala to come ti ya dia kasi ya ko ya pasa efa ho ye ya ti so no bia so se na ti hie ni na sam andie no ye mpe ewo ye kuro mu ho empo na to Ghana man ebusiafo na motia ohimpon a woda obomi ano enetete wa kire mu entia onyaye ene
nam so ema no ekopie mo na tese butuafo LGBTQI empofuko ya ya busumi etwemu wo mo ebedi Ghana ha news atmosphere ni atren hi atese wo mo maye nya so say watchina say say ema tese wo mo ko bie offices anom ewo kobanya a yetutu mu atese mampeni si gina ye ba abonte beka se wo no pa de na pen so de saa eye musuo no wonyi ntumu ema no enye ye ewo na pen so atese wo mpene ema enware ewo manyi emu ye mra empene so da ena biem so emmema enware eninti tese wo mu afo mu adwen no masu mu adwen pise wo menya ba o my God mu de na tese wo maba kwan biara so wo metena kwan biara so mepia I advocacy sa matase agye atominti no wo mu na mesuma se ena tese wo mu dis massive dana nhyemude because wo bedwen mu sa se empose issue ya omudi to a police for him say a birthday party and na wo mo eye wo sa abre no as at 11 p.m. ekobo 12 birthday party ben and ye ya emanku a na hyemu e wo bia there say emanhyemu de no ebi looking special enti sempo senye boni mpo na ekoto a adenti na police for ene ohin ne be mo no na ebi edwane fi matete etimi echi 22 na tete bibi ewo ho a ekoto a se ya twa ya kosi so ni ampam wasem anka entem anso no dia na tete di empesi ebeto wo ya sum no di empesi eni be hu bi no ye be nya hu bi awo ye man because kakra say we bi so say di 50 den na bakushia ba ko ha ne ka ha be 10 ene be 20 ene be 30 ene be 30 one more connection at say omo oman mu ye tu o ma se dia ene enche e be regular e be normal crap say and say e be ko so ye man nti se na asem no eni eson etipate ne je say anamu a ye tu kane e dia fa still na entimi enso ano nti no ya to nsa e de afre osofopeni a woda Holy Ghost Fire and Prayer Chapel ano na tese wo mra ni ndi nkomo enfa ensem no die na ekọ die na die yi se na esifa ekọ no die na yenhwe ni nte enche bia no ebesi wo man because se ni wo so no ya ka atudwa se ye mpene so na suma se wo mudi hyemu dia na bibi ekọ so nti emusha wobadia bomodia netu nkra fra unue bi wadanfo bi wodofo bi babi bia obetimi afra obi wono bomodia ne boho na frefo wo no mbra na wo ba so a wo nso wo hwei ne fa wo comment ka ye ho na tese enye interactions wo kan ye so ye ka na tese obi a ede na dwen abata ho bi niti bo ame ne ma prophet Bernard AC Makwaba Sronko odifo oba papa ni mo akwaba ejesu nana odifo dia bedru ni o dia bedru ni efida Mr. Moses for amweni ebeyi Ghana for nia sutre no breaking news say LGBTQI woman momedumedie so kese wo man mu atese wo maye fundraising I penny for attitude diplomatic personalities wo mo man mu efi ama hodo so won invite wo mo ni akọ bi atese mako twetwe sika wo mo de epia wo mo echiri efida wo de science sem ne betu dia no ye hu se abuba pa ma atese ye ta bete se wo mo office wo man mu ema ye duadua mu ama ye ko hu se kwabenya ho na office de wo ema Mr. Moses for amoni ya di enim ko kire ye matase to office ni mu ema osane asofo mpanifo ko ho ko bompa ye se na be ya huhumfi a wo medua wo man mu no ye betu ase na ye betu ase di ati enim se pa ye na ko so wi atese wo bompa ye nti bibia nsem ne to atwa wo bi ati nya na tunde enya maso ye man panikra ba bonti abesi gina ye se ono won pene so mane maso wo na petu nti eba ne sen ene ye tete Ghana yi a numre 11 p.m. a man ship over 50 women. Esema allegedly no more year wedding. Also for them ekoso. Nana mamenchia motive for too much a chiri bench. Unse maybe a term me catch it out. 6 months ago me catch us a drama mobile doors 2021. You laugh. Who if you me kai wene? Take drama bonus so any behind you. Unse asofo ni bi nso ka ho nana mobo me ka no kore asofo ni bi nowadays omo ka ho wo kwan ben so because me ya fa metu bia ti obi we sofo wo man mu ye kai se man na ehia ya chi mu 22 e asofo mu ni wan na mu ma me nchire mu onse enen wura aso de mu a enkwase asem nko an koso aso de
Wow. The course Bible prophecy Ezekiel 23 verse 1 to 2 and answer 3. Who jump over 19 eba a Bible prophecy radiaka. Okay. Now what you say? And you will sorry them one. I saw for him preach about lesbian and gay. Woman preach you sorry. No, sorry bad one quiet preach lesbian and gay pain. Nothing you say, your mamma will cry and need to minty. I didn't care and kaya won't say, I won't phone you and say, you had a bell kaya and come deal. Unsana any pamanwa any Bible. No correct. Once na any radiant showing a so for young Gavin. Enti, my party to be via section from Genesis to Revelation. You remember you now what children. Once na the said, and a young son so for was saying he preaches on your way. Nanka where was preaching there 50 years ago. And he can form about the minimum be now also. But and then me won't come about 20 years ago. I saw for him preaches are lesbian game. Okotua, on so for no sense for church. Then you pay woo. The obey and one fan will boot a new gusu. Once na and the other kingdoms are swerving. Gania poem prebaja. Nana a prophecy upa mumu date. Ye bedia too. Whopa, me catch you say Lady Morgana, the queen of prostitution, all obey Luisa for 10 years. Me kai, every so reformation, go back. Never put you on track. Obey Luisa for 10 years. And Ghana be burn your mind massively. Ghana ankon owuli wa na yasa panenya. There be ne 10 years and also. Once na the oh my Ghana mu ana. There be the whole world the 10 years and also. Okay. But I have already akonya na ba be si. Ghana man mu. Obi o wani bia me we ka men kasa nche. Ye man mu. Odifo. Na tie ebe to da won lord kwanso be kuti say you amanfo ni amanfo da. Wodi ya na ma obi etwetwe ne be ma okam. Sir? Ye otwetwe ne be ma okam. We cry sha. And say a Christian for nowadays nyada ene na ngu abonten. You think say ye kotena so dem a it is enough. It is not enough. Once na the nature ye kwa so dem a it is not enough. Ba ye de ne se dem trokonkon ebe nante. Ni ye hu di wo twurum say e ye nkom say da wo say. What you say? We mu nyina beba. Enti wo ni ma head of nkom sem. Enti be sisi hu yi. Enti me de for media nyem nwanwa. Say man no mo ye 200 gram ye nyem nwanwa. Enya nwanwa. Enyem nwanwa because I know ahead of time. Ha. Odifo yensu nim say eye lesbianism yi gay sem yenye ne hyase. Anya bi krampo ye ko SS krampo ne yetete oh we usinya we ni we Yesu Kristo bi nim say wo ho that nanso akukudu a wodi betie so otu ana ho empo kodu eye pepe so ne say dane aware si wo mu share aware so enu na tete chance because ye nim say dey amu wo ho amu ye esuma si dem ne wo mu hihye ho oh betene si we tomboy we so oye we baberima oye supi we so tumutumu ne yekeka ye nim so na tete wo mu nya kokudo mpie nti na tete ye nka asem no emfa but se si akodu pepe so say wo mu timi hihye aware hihye wo oman yi mu epe hu location epe bre ade to hu nhihye de bi e ka hu bia se ye contact ni de keka hu bia wo mu timi ye sa de ni bi na afa de wo mu ehie simple kra no nim kra no nyenu nyense bi but se wo metimi agade ehie mu se ehie mu de ebu nipa 30 ekeka ko 50 wo mu tina ase wo mu ye take me de 90 me pese me nti ase Ghana for pese wo mu nti ase se dabe na ye nipa sanyama no say enche ebe ko do aware pepe so because ye mamre we kra ko ware a wo be me hu oba wo pa wo ko bi se na dusua ansa na wo di ntie stadi akoni de keka ntie nim amamre ebre bi obi be ware bi asa de na dey follow entie na ya nsemi titi akwan be se mo tena se ehihya ware mu unse na Bible prophecy one of the prophecy ebe to da emma ba ko 7 ebe ba se fa odi ntu ye so yanka se ebe nu ayeduane ni edi ya yanka se ebe ma ye ho chop money so wona se ndenye wa mo oya be man wo mu me ba be siso okay unse chiro no mame nka ncho na matiefu omo tie omo he no omo adwumu mie clear yeti Ezekiel 23 verse 1 to 3 o say na Awurade asem ba me nchen se onipa ba emma banu en oba ba akoma ene wo ho
na obobo adwaman o Misiri wo ma baabre mu obobo adwaman no eho no mu miemia wo manufu na eho no mu kika wo baabre mu pokua entimi se ema mienu kware da mpa so ne ye de nsa se ye ho ne tafure ya yasia me ye news mame e Bible prophecy na eba once na de ne chen ye Bible na twira de na to but asofo de koto so a wo mo nka asem no ene eye o mo fa de se wo mo be preach lesbian ni gay wa so dem e so be ti aso dem so Pentecost Lighthouse Methodist all the Pentecostal churches so mo titi but it's out for the women of God. They said, "One more preach about gay and lesbian." Ukobosua, and the back to say, Ukobos say, "Pay, bacho." No one preacher. I think me I no make a found. Who says ye preacher? Okay. Now Bible India unkuku nim say, "Unya tia someone." Now bu ani busua the next time I am paying more thing. Unkuku stand pay bomba tiam. And all the Pentecostal churches say they are from. So what me de na yi na phone one of the Pentecostal churches by on the phone was one of the prayer warriors embonike no so enhe na ye mfanya ade entuno we mu nyinara odwi wo kura ti mi se ba bia ye chana ye ho akọ no mo betima ye adwuma so mo kwan nowadays there are selfish reasons e de tititito it be atwe amade na ba betu answer afini ba betu anamo they plan ahead. Nenti no wo de soboni nya ebo asori no say asori na fairly Ghana asori Gavin yes Ghana is 70%. Okay. Christian council but it's never true. Ghana it is never true. Ghana ya bosomsoman. Ghana ya bosomsoman. But individuals be the woman wo ya dia e de rade akoma so. Everybody akoma eku Ghana. We gina free fa. When now the boy need it, one bet lesbianism atu. Empanifo wom yanti Ghana hana asojafo mienu ema mienu ware ni wo ha ya se military for ne ware a me pa to democrat nso be de na no won na de ni chere etie possible be giatum lawyers ni bi wom judges ni bi wom epo asofo ni bi kwa di tunu asofo ni bi e na pota ma kumase asofo bebre na di tunu it is the women of God in Kenya me asem se ya e be ye ten I want to Bible say e ma tafre ma yase ye tafre ye ho ye ne nsa wo ya yase e ya me kinkan kutiesi e ti ba to be so osofo e de e tight ni sika say de papa kene Japan kan but the total preaching cost one we cost one case preaching ba o ba e be pem once na dey chen e de kwa ye preacher ga mamu aso de the real preacher about prostitution cost be you ye bram ma de na su jai gaman jai we yesu be ni ahu ono de sapo de gbo ni kase adwamamom fiti ase nyinara ene boni nyina esu ubi adwamamom mu a gay lesbian wom bisexual odi na odi he 10 years from 2021 to 2031 ebe nwanwa adwaman me de anyam nwanwa anyam nwanwa o ena hu se wo mate o mu agukurom e spirit the lady Mogana wo mate o mu agukurom entu ye Kristo ni na odi wano ena me ye Kristo ni me ko Christ mercy me ko we ya asori ya wo mu no hwe emu nnyoma nana hwe se dia asori ne kofa ube hu se lady no wuli bia ube hu ni su ho makwe odi for we de mesra pa se asori ni din bo ne de obi ka se wo bo din na ate de na asem na wo ka enye da asori no but ebi timu a ene sa preach ni nkoso okay nana wa tiase bebre na timu me ma stop ngo fo Pentecost asori dan no pen elder catch me say minyan o shop na tade sano nana na me ti asori dan opposite atade shop ba no pa hot nikau enya bo rasta na esi ni sisi echi ti mi twa ka kom kostopon samani aso dem na we mfa we nwura na ida pie pacho jan oba aso de jan onu ana adre sisi jan me so enti sa yo mani ye boni we ene keta se pro yi we e wa aso de ya nyamisuro we ene nyamisuro we ti nyamisuro a wete ni pantina ensemi se nana se asofo nyina preach the real teachings of God wa ebe na we be cross na onkuku taking part once na danger onkuku be taking part enti we nyina cross wa ebe ma omanim
Who didn't know? Afi we ho. Afi we. I am in person kasa bebre. Odi for when me chewa no, me san chewa no one from. Nanso yenim say ansa na sorry crampo be tintim wo man ga ne mu crampo no. Na ye wa mamre, ye wo suma na ye nananom esum. Enu po crampo no wo mo nye man ship de man ship de no one ntum. Enti democracy and Christian nation po. Sana wo can say Ghana ye nse de next Christian nation ye abosom so far. Abosom for so etri. Enti about the time na be do time pepper so. Unse hierarchies na ahoma techo mo ni yedin. Nana. Unia na atam so mo de kwatwetwere ne bo. Se onyi gay entum. Owurafi. Atamos by. Omo di tu nanim. Ebe ka chen samala minyintum. What you say? But omo di be piaw. Omo di be piaw. Empanimfo ni nyina agi tum no mo ya no ba ko a. Government on fan sansase. O cabinet members ni nyina ya no kro. No mo ya no kro ba ko no mo sansase ya. Government be you si chen. Suru kra na. Nana. O cabinet members ni nyina ya no kro. Emi aboboa na ya to se di tum. Says you also be our ni total freedom. What you say, man, be our freedom of speech. And you almost freedom of speech, no. And the lawyer simple in phobia, woman dim edge tumba. Hey, only for one worker, some more, right here, be no be so right. Will be almost right. Me na me dem who you about me say metaphor about you more. It is my right. Sir, me na me about me dem sabe so about it is my right. But there is a cause. Who say obeka ya sodo na ngomo da mo ye we nyina edurade suma bofo du ja kotu kuro nim. Once na dey check. I say reincarnation of years. Womo konom comfortable mo sa dia ba be simbio. Enti say rade yin se pro man Ghana so power man no e ho no mo tisim. Wow, enti ba be se e beto that me tutu ba be say trapia. I started boba. Oh, I started with Boba. From north, south, east, and west. Ya grepu now ya come washing. Once in a day, and you better than Christianity, Baba, you full early. But enter. Oh, and so the women of God, woman, so the young man. Woman, so quiet, so ferry. Woman ferry. Nana, baby, now ferry. Nana, be a story, a quiet empire, Nana, and yet, Tuma. I didn't see any Juma. Isaiah 58, verse number 1 to 12. What train about you never be 2 swans now, Papa Pompire? Now, spiritual Beconoto. Only pan will really pan or the yard, you Beconoto. I get that spirit to you, or sending the pan in Campo. I praise the Lord, and that's a quarter kingdom here, Johnny. Spirituality individuals. Everyone says, I have a messiah. A job with this messiah, I was spiritual. Sometimes we put shout for spirit to be well and check. Okay. And check it's new ground. You go one, what started at home. And then the baby of famous that met one of them and say, whoa, must. I'm saying, grab the way as spiritually. And just when you be up and church now, I'm for them for deliverance for the breast. Yeah, viewers back what I was saying, what you're saying. It's a waka say come share down there as I say emblem. Now say come share that wa be to me say no kwan say okay your modi bon bi ayebo djuma bi papa bi asofo ne eye achechire ekoso akese mu a just say ma kristofo saka no e beto say no kwan unse nana enkom se ba erade emwo hunu se de ba wanimu ni. Okay. Enti una babuabua ho nti ade be towa enye hwanwa ya bon konsem se we beba won so tuwa mba bia Ghana a Christian country why Ghana a Christian country ene da yesere so sisi aye po ye mpo tumu wo de be hwanwa atamos san so no mo de chichi atamos enti akufo do aban so aba ene yesa de pini no wow enti so mpani fo de bi hyehyem no mo ye bi osumu asia no mo de wo mo nsasas no mo de to so awon san wo mo no mo de me ho once na de kemi ma min kabi amamu ene wo so ena me na me de me na me se metaphor ba ya asia wasem me na me wo me own speech me wo me own freedom ena me se de me nsa ba wo me nyonko ba asia e fa ho ba let me to asia right bebre no enye papa say me wo akonya me wo me freedom
me na me de me ho sa nsem na enye papa Debi. na ti obi aso de ne ho unse ene no Ghana akwese animhwehwe oh ye nsabo ebosi ye Christian country animhwehwe nko a but uwura mu a Ghana nya Christian country once again enti una wo su beni ya Yesu ati a wo na wo se wo nnuma bi ani kwan sa wo ye enuma bi ya wo ye ena wo so go no gina wani mu no so no so ege what you say onu so go ni di amanfo tunu what you say so go ma no so tafre ma ya se mi amalu emi ama ato what dey ya study ya so dem dey ya hwe ne ye bo so kwa no emi ya no to kakra wo ma no emi ya ne nufu wa na de ne che no enti wo ma ho kwan na allow na spirit na bo awura enti uti wa na ya ba so so me pese me no ye kasubom oye discard bunch ne to a wa ono kwa no sika so wom ono danso a akwase transcend spirit ono da ewura wa unsu be spread on se ona de ni wura me se beto da on Ghana de ba on na divo ni asofo no nkwase ani manko a ye be preach salvation bogo e de so no kwase ani manko a asuma wa wo mu bi odi for yensan hwe Kwahu obomi ohini oda no so di a police ponim na e fa opinaman the third okokan of eja bibi ho no metima ma no efi ho be dia say you kum na ntwe kum odwan egu nsa me I don't believe in those things. Okay, because me ya me say yourself for wunni but me be say me hu say e won so be betimi etu asem na se na me dia wo mo betima yo ma fam de but they are dealing with the same boss. Lesbianism is a deity and as a gods. What you see, they are all part of the fallen gods. Ready to move show. And I'm also moving sama abortion. What you see, and the bosom in we see your hierarchies. What you see, your powers, your domains. What you see, you want penny to me, baby. And you are bosom now, they quite go almost. One must submit your mama's hierarchies. Okay. What you say? Oh, did to me. No bosom no class and I said the same tatia. What's not the nature? Who said, you were every region to me edition. Sabin fans of Kwamaya soon should go to me, do Kwamaya. No crap. Who be a moi? Kwamaya Krabatan Coco, you will to me, a didn't issue. And so, Remua, you were over raw boss out in front of Goro. Nidino no ogoro busum bia na so bia oti busum so bia ni ogoro we na manfo dia abom ho safo hene onu shi one of the hierarchies and any thing what you say entu kwa kogu nsama na nanom ni abusum ketu alesa boss won be submit ya ma kese no papa eni we die na nanom ya basi ye nti oman ho ye ni tumi sa mo na mukura ye enti die na mo pe eni be fam nipa onsina de nche enye trasa o enye trasa ena nchire papa ekoso a ena odi unso de to form a ena o Kwahu a obi aka so koyista de ba de tinima ye dwaman de ba de tinima ye kwakoyi ye ho de ba de tinima bo ngo ba na ne tumu nyina ne brezia na hwene bibi aboso o tibi fie no tukwa ne de asewa ma no ye koyista enso ista na ntesa wow eti is up ase ye be kaseti a na preaching papa akoso the preaching papa koswa uti medisa angwase asem no sa o man no se Kwamaya so e man bia o mo respect o mo wow Kwamaya bu o mo tu empanimfo kuku dam na afiri ho wow enti se enchereche papa nkoso ne a o man kire mabu ni se aha ye mu adwaman Easter ye yesi ya enu a we ya ne beba because baby I want church generation upon generation we ya ne beba free. Na odifo ensem no sana me kan no kwesiada elesi anajo de suomu na ensem no court police for ebo anana ema omo etimi ekochiwe mu bi no omo chi emu 22 omo nim kopie mu ewo empire so police division wono no se wo koto wo so no wo nya evidence bia police for nya evidence bia wo be kan wa aka say okay the na ekoso eya ifrohia ana say okay ewu bouquet and I wedding gown and wo nya evidence bia betimi ama allegations no emu ayedu o metimi e de o mato cells na de omo edidi wo mo ne se wo mo nhie mu de nu omo do so dodo na already na ye man penin so e de hyehyede abeto dwa se
enipa dodo saa no eni hwemu e wo baby paako ana baby faako enti eno na wo mu gina so e de chi wo mu koye no wo mu chi wo mu koye a nyame na se wo mu amu bi eye wo madum be yi wo mu edifi eye cells e beli wo mu bi no wo mu kodu fie na journalist fo bi ba betoto mu se mu na mu se birthday party tie be bi se na mu birthday party ekoye se yete ne se ayiprohia wo mu chi wo mu a ebro fitai wo mu abro journalist emema mienu a wo mu fi adom TV ye chicha dwamna ene ebiem so anointing na oba okomo a no so free Angel FM onu de se oyo bent no wo ma fam tanka no ene wo mu eja no to onu no abeka ensem ne buta ye kotie se ne oba no e de ensem no atudwa na ye koba ye bese de ho nkomo me wo yo mama yo yes mo kwa lesbians no one my achi mo ahye dem ye ko ye nya ni masema abeto Ghana fitina ne nansa e fa no lesbians bi a mo ware wo obo me ya kire wo na asasa sem we ya de obi ani bi e kire nti ye se ye be kwa kodi update ye ko ahemfie ne nya na nti ye se o mo dai e ma ni bi bi mo afaka e ko nkane ade nti ne ye se ye be ko fidua na asem ni si wo mu no ye ko ye no mo si meme ka ho na da no mo ba be ya arrest ni nti ne ne se nyame amfa fie kra nkasa bremani abo na aduma from reporter ye friend say gamna teacher gamna na anointing many woman na me nua o ma je anointing na iPhone 8 atwa trend de bo abobo so ase no na gamna no so ma to fie ni gate kase ni mu me no kase nyina o mo bro no nti sa bre de reporter say ye call ye see odifo so te joba ne kan atie pa na odifo wo bi a musumu nya ebone mu ye birthday party nshim you say with the allegations and tisa okay ya chi mu atu yo ja mu se mu san mochi na ensem trofo te ensem ne ba abo tisa no ejinfire because on hinin pon and the big kind and tell them be ko akire this ensem trofo abam na say baby sam so okay asem no say yete no but bibia police for kwachi mu no wo ma hu bibia nti no say asem ne entisenti den ene ko ba say yete ni say eno no ye bro there is a spiritual backup nti ma ye mfa no honam sir what you say the spirit na can spirit kitwa o is a full spiritual backup nti wo nipa na wo ye no wo kura na ye wani ma ho so kura se wo ye bibi etisa tata wo ye mpo a wo nim wo se wo ye bibi very ye kura mpo ni wani so oh okay oh usunsu na tu mu na nkase ye dida and the sunsu I replace you are enam any self man sir oh etu be ya to the sense one case when be ba on so na be market the last one you be use ye be ku atwatwe because ade we ya de du akira owu na be wo ye den wo be oh se yesu akomanda o so be ba mu ba chiwa wo kwaso ba fo mu be na na wo se na ade ni che no enti enya no keke e na nye se ye kwa kototo o ma no keke obi tiwa o de busa se ge ne be ka oba no ba ko ware ne nyonko ba ana so oni ne nyonko ba be nam se wo ye meyere wo ye miku e de ne be ba o tiri is it not spiritual e de ne be ba o tiri na wo se na de nche ana se de ne be kan ma odu wanu ba kwa bo o nyonko ba atafre asadu nsa mi nu ase se na se e de mpa ne be ba o tiri ye ba dwema ana se ti tu fifi a e de ne be ba o tiri oh enti we nyine ntwamfa no eba be si asofo no sire so na ehu ade na ye dodo ho ye dile no ye krokro no ase ya ko break wa ye wo ma sisi peg da wo ba ni boy town minimum man no ma ware ni boy town o ma ware ko ni boy town ko bu say na ade tina timamo fo so ye hu bibisa ni ya strict bibisa ni ye timi di wa dance ade tina ye ntutu anamo enko make report because him say tiamra and camera wo mai mu etiade na ya kata so ye hu aye enkoka because him say bi wo ade ne ye nka na unse ade e spirit ene wura ni pan e ma ne yesa o wura ni boy town bu so bi ase e ma no mo ware ye no mo hin obi a be kire wo mo ti bom etisa ware wo wura ni wo mo news for wo wura ni boy town wo beti o mo sese ho nenti police fo nim no mo ma ware no mo na ma kwa hu so ma ware but e so mo o ma ware thing nothing mo tafre mo bon e dey say o man
Oh, and a full spirit in the nana, and near ding. And you no keke dey fight you. And you tuo ni ejari any pia. Oh, and nyame asam mu dok pa biye, and mpa bi mu yes. Because I don't think you are na packing about be my God, eba be train them crab temple. Hey, the lady Mogana or tea, you can say jataso. Ah, one body who they jan naked, full naked. Odi for who ni say wa kwaya sofu enti na wo kan sa akwan so because wo mu bi so enya akonya beka say wo mo kire mo say sa ni wo musu ye wo nu no sa no te sa de bi kire wo mo kire say wo fini mo fra say no tinka say wo enye wo nu say na amanfo hu ni say oye bema o tinka wo no redie mu say enye bema ene wo te enye bema su ne wo ni mu bibia yo ba ni ye yo ba okasa memu onya tinka onya oni memu tu wonim se fitini mo practice ne sa no te ko ti se onya akukudo gi no hutu mu se me ye gay ana me ye lesbian enti se efi san persona na ehonum no so ehonum no ube da asasa ube de amma nipa na ni aba no so se da bi say na de nete unse na Bible kan Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 osi awofo mu nkyire mo ba no kwampa wo mfa so onyina wo mfiri ho titi nyamesum uyo ba tan una wo kye mo ba wo eja una wo pregnant o gere e ma ne wo ba ma once na de ne chelo Bible say okoto nwa no ma Ezekiel 16:44 osi se de eja chen sana ne ba tie se de na chen sana ne ba tie enti bia awofo no ba bra mo boni bi atwam enti wo ma no hormones ne be kire se da ma wo ba bra mo boni bi atwam enti mi na me ye wo certificate awo so once na de ne chelo enti is afa awofo ne se tue na nsi wo enti se uti bitia ba from the infancy age a ebia odi 1 year umu saade no utia no de rampa bu shu gam so beje because eye wa this year no clear me no ka se obi sunu gujam se me bai but there is a way a odi ne fast one wa de beje ne tentem so once na de chen obi a hu ne ba se o be ye gay anaso be lesbian oh etuwe de me ka se awofo no mu tia na se o ma mu mpamfo mo sori e de nye tu ni ejan enye pepes empire boni nyam shiro woni demon deli a wodi tu ni ejan wodi handcuff na ne kodele onu we wura ni pani wodi ebusa nso bitimi wiade ye konsa mbo be samba be wiade sa se enye wo madi biu nana Mark chapter 7 verse 20 ba oswe nyina ye ho machi pa akodom obi bo adwaman obi ye sa turumu lesbianism gay ni nyina ye adwaman ati akomam so eye inner spirit ati mu so if up for you are for na say baby ya kwa sore ukwa fellowship ni ye kire onsa eti teachers ni gu ani mu a wanka se utigwa bebu awfo won se na de chen utigwa ebebu awfo de awrade so boni pa bi a mienu obi ane ne mfim pade eju ti bi nkwan kota mo so ye ma me se ho se me mfim pade enya adwuma oh within the realms wanka se ho begu fi ene ma demon bi akwan so be use as a vessel na what you say matewa enti enya de ye dodo ana ye korokoro no ye kire ye ho se ene ye yesei o kire yesei ye kobubu dan enipa na mo obubu dan ye de so no ne hia o nana ye de so no ene hia na no de ne de so ano se mo ka no wa kire ase wo si o ka asem na no wa kire ase ma obi etia no no so okay o ka ni say na o de be see say nti say na wo pa kire ti mo kire ya say unsa nana we nothing but the word of God, the pure word of God, and that's a total deliverance. And now unsa mechanics asofo ni bi nsu wo mbi the entia mechanics answer unsa the laying of hands asofo be na lay hands o lay hands and so bompa pawe na ma wo o hu mi raw lay your hands nana bebre na be testify o do ni say to so hu mi no di wura nye say o break hu mi efuru so oh onu anka so gina nkwa no nyame enimu no there is a big question mark eto babele hands ne nye say ni kura mu ne hu mu nya no de bompa ya ma wo dia bi aye nyume bi no di wura o tumi firi aso de mo no busa sa de ntwe bi kwa aso wa kwatwe mpere firi aso de nenti no say no obi ba wa story na u bompa ma na u tren sa won no twetwe ne wa o be okay with it unse laying of hands Bible catch say e ma mo mpente mfa mo say ntini paso
ebia nyame mfo asosofo nyame mfo asaposto wa na mfura ho enti eba ye ne be gengam on na de ni chem nyame mfo no wankasa do ofura akwa nyame adwuma ne eba eda wo so twem. And so if for the women of God or my guys on the waka no my nyame adwuma on the real part I just said ne ochina ene ochina odania dania uhu ni su hu ne ban. Oh, and I saw them when they preach about gay and lesbianism. What do you tell them, Nana? The entire Ghana, I saw them when they preach about gay and lesbian. So go and prepare. Ebia sermons about gay and lesbian. I bet see all types and then and now 20 and a month 20 years. Ye the room. Oh, before you rat so be a munchen, the intimate chest will be chill with beer. Met up on Tim my TV, but in Yamuno, ye few on. Sir, one more. Bro, Emrantia, one more year journalist. One more could be so manusem. Na ya bro, mono, say no. Yeah, for the track, okay, memon, one from one who journalism, also journalism, ya no upper quantum, and two could be semi abu fanita. Yan is at Trata, home for Mundi, so one need Bonibia, other than journalists for bomb, I say, no more boom. Sir, Nana, what to Mamudi, who's a celebrity. Once I didn't tell. And I won't say, me make us the money or money in ye. Oh, but me meaning the spirit and said, O Kenyan who wants it. Oh, we are steady. Ujaman phobia children muka. Steady, Ujaman phobia so be Canadian. Ah, what more training or money? Ujaman for power, real Jaman for which is over Canadian. Or no, the oil on himself or ye 100% on only path and oil. The above one on way. And Chadden, I will fret it back and say, the oil and answer the oil no yan. Who said, that's our spiritual backup in the Belmont. You throw it in you see what should you in our with unless we never bound, so one could support yes on the right track, everybody may have who bonnet. And your honors who knew one, please to bear more about the joke. And I also said, the whole scenario in Yachin, and you need him keke, and you to talk keke. One moment, snap it, or what's that year true. That's a fool I'll call in check us over catch up one shot, one cockran keye. Oh, that's a fool so many nickers a fee over catch on. Every day to boy a boy police phone say, and poker police say, when ya evidence to crampa. And man, now we got to almost yesterday woman for chrono so a year bomb baby. A bit a crack, a bit you are going to move baby, and I bet she won't take me. Yes, let's say, I suspicious that. And since the woman near evidence to crampa, I think we see other see a net, a 2 shot a while, so woman to be a mobile. One more share and some new political phone so after so more quiet near I can be. Was I know media made me who because of over 2 Jinebia, no, the Camboa, one answer to claim you only Camboa once. So what you say? And now for the past years, you baby now, my girl, you say, baby, no cocoa, ne, gamine, and you push you be brinois. So we put 100%, almost 80%, almost quite gamine. Go mine. Ah, now then, a Jamaya, dear, one call a page. TV presenters, radio presenters, say about Kwahu, and I won't take on them. Oh, yeah, me say. And then you're calling, you're called bombing, you're called Bodanswa, you're called body school, kidding to who are you. Kwahu is Tanu, and who she woman. It is a yes, you need stand aside your dinner. You call star, you call dance. Now, and some number for company, so much Kwaku will be adding the queer. Where I didn't say, can you show me a baby? And I said, yes, we are, yes, celebrating. And also the ocean, yet the ocean, more portrait and Jamine. Yet the queen of the prostitution, Tissimua, no, Nadia, and so on. Ah, Nancy, a police friend, the woman need to be out of met me a call my show. I didn't know any penny. Well, on addressing the dress, no, the other freedom of speech. And that's a freedom of worship. Freedom of movement. What? It's my dress. Let me choose one of my Huniagua. I was once and I didn't hear. So enter Papa Apostle. I'm unpenning for someone tell your TV news nowadays. And coaching I am burning kwa. You portray Jamamo for the youth of this country. Abraham Baba Bob, a gentleman at time. And then we are in war. I TV will show.
ochina ye yenselfo ba yes ochina ye wei wa onse na de nche empanimfo no ntuo mu na nsi ho tuya kata ye mu ni ane mu ntuo mu ni ye promote dwaman prostitution what most of the television stations nia dwaman ko a dwaman from A to Z dwaman ko a say o me program bi a eye educative akakra bi 30 minutes 20 minutes film ayira so eye amkrampre eye ne individual na beti besi anu kwan ye nyina ye kambo mu ni ye tue na nsi wa see your kristo so man eye ni turumu ni gay e ma ya sitafro ni afefa yi Everything we kire sa o man ye kristo so man na yanko odifo penny a wada prophetic hill chapel ano metre prophet Nigel Gazy what in tembi abeto ja tete ensem na wo ka no after the ni we ni abebo ehia abedi ehia pa tete wono so ma hint bi se na wo hin ni ti hint otu wa na mo no no so tena tia hwe huhum bia se hu hint bi a wo kire se ebe ya mpenifo nhya se ro mutu na mo because esi ewo huhum a enche ebeti wo wonam enim na ne se bo de betu ja on the Facebook page me na me kenkan bi na me fan so mahwefo eni a wo say my spiritual antenna indicates there is an ongoing meeting by the gay community in Ghana at Tesano Crystal Palm Hotel now. Crystal Palm Hotel now. I say, my spiritual antenna indicates that there is ongoing meeting by the gay community in Ghana at Tesano Crystal Palm Hotel now. However, let it be mentioned, gay activities have not been accepted and must not be accepted in our country. As an esteemed prophet of God, I condemn that act and not the doer. Grave abounds unto information. Ate se enene nsema wodi etu odwa se meeting bi koso sa bre na te se wote na asori dem wote ni fie na te se wo bompa na so ne nyame edi nkita wode no wote nka woni sunsun mu se sa bre no ye gay community wo man Ghana mu wo man bomu ehia ate se bia wo mu hye nia no nya sa ntien wo no huhum se ye Crystal Palm Hotel eno no wotesa no ye fitire ya nenti no se asema koso na asem no already na agitre na ate se wo bia ti bia ye pe se ye be pe anu pomati bia na ate se foforo sta koso na ate se bia ne wenyi atre se unse nana medawano ase ene nyansasem kane question emudu a wabusa me unse odi fa so wabuto kwan bi me muto kwan na de che ne sometimes no ye ensem bi asefem bon se osofo ka se spiritual antenna as signal no Bible say radi ichira no ade wasay no won na de ne che de bia no yichira o se me ma tete sa ba de bia no yichira o se ana sa omu no mo keka sometimes radi ichira opese utu anamon ebia wudi hu dwuma na osoro nso ebeboa when you know your spirit ya ese man ebo man gan enti se odifo no ne carry by no say odifo nso ne ho abansense bebi o man gan enti o kakwa ye manaso sa de ne kosumpo a ye manaso because of ade bia akosunti anase ade bia abanti anase obi pobi wa chichira to obintintiri munti odi betija kura na nipa ne mfa ne serious ebia na ye ne ko ekoso eden sa do asu en deli with mouth nya no ene kasa bebre nana ye deli with mouth say owu antenna a signify say bibi koso ha o ye difo immediately na say tumidi ye puma no wo wa adenti na won sore na won kasa because Elijah control man no kasa Elisha okasa Moses or the puma chire pono so be bai mienu power enti say power ni wo wa edi for power ni ye adwuma na wo so na wo saka say enye ano ene kata ene nyama bebresa ninti say enye sa wade enwehu wasama bia wo mo ehiem wo wakyere na won san kasa de no won ka biem say unse say sunsumu no ye signify say bibi koswa ebia awurade pese wo ankasa wo di hu dwuma na o really see the act in you ye follow up no mo ko distraction e was abia e na won so no hu nyoma wo hu Bible so difo bia o that foresight
all that 4 pieces of alpha no oyi kyerɛ opɛ wobɛtumi gyina mu na wo break saa de no na won se na de ne kyerɛ no enkyɛ bi a oyi kyerɛ na bi a that moment no woni da element ni mu abɛtumi de aso de agia anase wontumi nhwa ano ɛhɔ na ebi a wobɛka ama ebi a woni ebi ɔno so wɔ da tumi di ye ne timi aso ano because adoma kyerɛ de nyina Bible so tumi di ye ɛne twatu ɛno nso na mu du Awurade mfa ma wɔntumi nkɔfa na won se na de ne kyerɛ Mitio. ɛna saa sunsuma di we nyina no wo ma programme bibia de dada ɛna mo hyehyɛ entu wo sɛ wo resi bibia ba be si asofo no so sɛ yɛ start na meka be si asofo no so sɛ teachings ni kɔ so aso dem a na wa asofo na sɛ mpa be mu kam ɛda aso ni mu a wo nipa no de wo ntimi nyi mpempem no ko a wo nipa no Awurade de wo ma hyɛ wase wo betimi akɛntɛn wo so ai ba ko fodum ja fodum bia ebe be ye den a obi ntimi nkɔ we wo on sa de wo ntimi nyi o ma mu ni nyina nkora na enkofu bi o ma hu ni nyansa bo wa so no wo betimi agafe ho anase wo ye a good shepherd a wo do mu kɔbɔ sasase su bia twede Moses bra obreye ekowi ase nipa se ne kɔbɔ sasase tenepe nana tenepe o enti se enya no keke Nenti no die mampani beka ye nsema wodu amanfo keka fa ho ne ye mpini o eba kula pa ye de akade begu ho ye mpini kula da ye nsan ase ahemfo be mu asofo ba mu ni de keka ho nya no ye dade mpa so na igwabonti ana because so na nhemudi ekoso wo ma hyehyɛ bibia ho hu wiase na wo ma wuli sɛ ba fosika ya hyehyɛ bi ya program bibia o nana anya de kitwa na meka no wo ma program bibia nenti to make a stay wo man mu ye mampani kula enum asem enkamra enkamre powers and dominions within the realms of the spiritual president betima so an to me die ni mpanini ahomoni o mu hye owiem o betima so an aprada boy na kwa stop aprada owiem nenti ye ni tutumi ye ntimi si won kwan tiu nana ade ne ye nyame the women of God wo mu tuo mu ne so the root teachings ekoso a nana se root teachings koso TV so radio so a we beba na say ye teach pitite enye there be nana what the efrisa wo tie preach and say teachings one that say that be you preach about gay and lesbianism in 22 why so for be we be you preach gay and lesbian di 22 power so we wura so for be from kenken to kankan so for be ni nyina ye afuru tight ni correction ma so for the kofi ni ama one na ba be gina o say munya twumu di na di seba wuhu kyerɛkyerɛ di mpaye tato so for be so o dey so for be nana ye nti ni sorry ni e muntu wutimi say me be prophet ntimi ni nti pacho we mu ye bi nana teachings akoso bebrebe ko ade say okwa otibi teachings akoso bebrebe teachings akoso bebrebe na say wo say bi say so for be nti say so for be me follow asofo ni bebrebe okay me follow bebrebe who say sometimes do wo mo ya asore kwa de ya asefo so good na property so ya sorry you utimi say we anka so nya sofo na wo to boni nya eba sorry na because the man who na ye Bible e ready and trust in me nko bi dia se asofo mi nsa no feli nyame asofo ne feli nyame nana wo bia ne wa sorry mu wo bia ne ba esum yes o man we ye kristo so man eduru sandia empanimfo ne calculate o mathematics ayi any statistics bi de 80% dream say 70% are Christians. So 70% are Christians here. Now we koswa. Ephraim. What's the mark in Ephraim? Say a good shepherd, you never umesida. Anasa wunyina ukwamuda a good shepherd. Ba ko you be jan nyamfonu akwa hwehwe de wayiram. Ene de na kos. Nenti wo patati wo mododo na atese de wo mamane akowura sa enunum no eya ajeje ma yetutu wo munti na so for no oba no kure ajeje so for no wa ma so le o ma hwew o mfa ho bewu so be ba sa o ma on ye nka ne coach na kan set because congregation no do so de da wow enju tina vi na wo pini ana se o ha ne mane bi no wuram ehu kofo bi amyamfo akoso wo demu a ana unemu a na afia kwa apro ba beto enti de ha no na e ha eji se sofu panino se nyamo nkuku na dokuru na ote ota no so no o kyerɛkyerɛ empire aya no se ekoso a ede ne sa evo trinity metima gboru aso de eno de nana
dressing come the question. Dressing nyame nkofo no the Christians and the pastor. Pepe nya kata ni tiri so be pem ne nas. O Kristo no hu ni draw sese na tade as. E hu ni brazia. We nyame som. We nyame som. Me se bi na me ko kan ya elder kata me chame nkama no ntum. O na dress o de ba na aso. O se na de ni chelo. E se titi no koso. Yo di na chia form. E nyame mra ni ye aduma. O ko gina. Nti nkomhye no se ye ne san nkomhye no emmem. E de ne nkomhye. Nana, edi empa ne nkomse. Nkomse pie Nyankopon na anum no emmem. Nana, mama nche o nyame asem ye adwuma. Na uwram, na wo de nyame asem na nche edi ne nkomse bi. Say, one ka saw the walking Bible, with the Holy Spirit adukro a 45 and na wona wo na made ne mu dida. Enti nkomse ben. All the revelation na wo nim nyina e wo Bible nim. Enti Bible na atsew de ebeba. Enti you move ahead of this. Enti one ka say day by day na wo prepare ho towards the member wanim. Eye sum amane otai atete ene betutu ni Kristo dum dia bida. Eju anka so ni the member ahead of time. Eju aboa ho wo sipi. Wanka so wo sie gire bi se ni Kristo bom akodi ade. Eju anka so wo wanim torch enye the member ho no. Eno so na Satan pesa wo so bekọ, wo nsa beka ahenie no. Eju de be wurawura ye sanu manoma we. Asem no aye asem because say na wokan no prophet na educating ko your so penny a no so share kom nim ye ekoso hum en waba etia beka eto abonten so say bibi say ekoso na so ye nti pote mpokra say enkofo bi akọ suo mu ko suo mu kwan na so mu ko yehwemu mpo say bibi say ekoso ade na asem no ye say ye mpe ye mra etia no na so bi ehunu no ehu aka say bibi say kotra ya chia sani tete ye ti ekoje mu ne ye hwe say press bebe mu a na na was ba ne sa because o man mpe no kore o man Ghana ye mpe no kore o ka no kore yetan once na de ne chen e ji say kosokwa ne radi reveal a kire no a kire sa de no kosokwa e man be ro mu so let's forget about this man oh but na bia na de ne koso ba bia ade bia ba twam enu yoma bia edi mboni bia edi abata ne di wunti no dodo na akiri oso takrache once na de ne chen enche bia yoma bia koso okay ye papa can Japan TV so ne enuma bia define hunti no okan tasam no they don't believe anymore because ye sonshona kan no hu wa no dwane once na de ne chen enti na wo gidi senk wo kai na senk ye ntu ana mo ana o enti na me once na all the time ba ma me si odifo bi ka se ya ye musa o si bi rade mu musa mu kwa busa sa bi ni firi mi ana enti bia ntam wala na asofo na mo so mo wo se onyame mo busa once na de ne chen enti yem bisa tese ye tu aya hwe han se ye ete ampase visa wo ho ebebe mu na emmemu a na tese de na ma yen because ade ye te ye mpe se beba so ena ye ti aso ehu ni se ensum no momu ye nhyiemu momu boabo mo ho ena de so de wo bi estese ni wo boabo no ho e wo sum mu a ente ni wonya woten obegina no no ko a se boabo akoso ni ntino wonya woden bia wo kra wo weni na ho anaso weni na so nti obegina weni ma ultimi ni ententam eti sa na akoya na wo di tum ni sa because empanimfo ni bebiri na awu ana sa ba na mo amu mo amboaye na empanimfo ni bebiri na awu oman mu empanimfo ni bebiri na awu ye opa kufa do beka wanche de ba empanimfo ni bebiri na nsasem enti wankasa nipa na e wo so fight for wankasa wo because I don't each man for himself individual God for us for each one for himself okay once na de ne chem womu no mo yo ma don peso mu take your man mu ni nyina no mum ena no mum fan se fire fan underground womu root ni tintim assassin ejuju womu no ma esfred womu no ma nyina wi na fi network ye ho wo de ya hwe de ekoso media mi blame obi asofo no because mu na o man no anasa mu from say bia we are the women of God it is the women of God begina altar so e dey na be edify etwe mu nyina ekoso a efrihimfa se nyame asam tiro do koso ye nton akutu nkatia abrofo nkatia ni mango ni guava e dey chire nyame asam tiro do a we be foso akwanyi obi preach pa no hu se enipa oye empowered by the power of the Holy Spirit unim ene dey individuals
But the panic is not bored without him so ready. But the aqua queen, also not any channel, and she make us young for Yamiasam children pay more thing. Yen Kenyamiasam could. Mammy, and fire one movie adventure. One more Eddie Asumi, your YouTube on what say. Wait, free race David or say hello. The president must make straight rules about these people or they will overtake Ghana. Well, what says some happening to 90 from now one year, dear, mra, and more thing, and tia, and for when that dear, and chair no already Ghana so, or no, on where be must say, hey, my hometown. Star Block is to say, good evening, too much GH. Shame on Ghana. Gifty also at the about say, hey, what's going on there? DKM or Arre or say watching live from UK. Gifty BM or say nowadays they are not preaching the good old days gospel, but only preach prosperity gospel. Star Block or say please don't blame only San Troy or say you said it's a prophecy from the Bible, so it needs to be fulfilled. Gifty BM or say Christianity has changed a lot in these modern days. Only me drink. No crepa. Christosuma se say yes Christosum no. Eti yan connected biem. Na yetimi hye Aframosis. Erade se nsa no nkɔfa tete atempɔn kwan no so. Enye Aframosis asacho. Usunu ban otu head to toe. Enkyere se onyamesum ni. E ma ni nye the other way round. What you say? Okay. We are premier nso du dwan homa na ebutu. Oh, from Utisu people enter say we nyam sumuni. E dey edify. E dey edify as a true Christian. Ana. Mama so country milk or say please don't blame only the church, but Ghana leaders also. Country milk be must say fire them all prophet. Rich Nicholas or say Christianity is a poison to Africans. Only me ya drink. Christosum a poison ma before. I know the menene nya adwenye poison. So what you say? Enye poison. And na di we ni aba. There be. Enye no di aba. Unse from the time of Christianity pege nyina obunsam ne Christianity wo mo mbe gina mu nyina ono mo ko dendenden. Enti who won the battle? And a Satan twema wo de no hwe from obesan kwa aba. Enti sa na tie na na. Baku fiam say these people Star Block Ababe must say they want Ghana into gay and lesbianism country. Pretty laugh as I say the police are but your language now used to honor and yet appropriate to say the police or Patrick said the police didn't do well to let them go. You said these people are acting unlawful. You had the chance to arrest them and you let them go. Gift is this is only an agenda to reduce the population in Africa. Say, give your stem or they obey a bepo assem so. Say, and ne, and can you fiti assassin say, you nim say to piece of people. Ya to tear for your more practical and maybe and who ye be sir. And you say trumu so and maybe so epetani, you know. But yan intended that say, one more be count more by your cool. Bob, I may be able to matter kukudama wo match sakpa de ware. Ninti sa to comment here the about say agenda to depopulate Africa say she said there some person you do also be remember e betu in the press what happen so. Na maybe the na men ka se bit man say in essence o hwe turumu ni lesbianism the European countries and was so pa. But omo no magia tum na eboa omo unso oman bi omo gitum bi oman ni wuska pa oman bi agia tum bi wuska oman bi agi turumu ni sa ge na tum bi omo wuska because omo under gym investors omo be support massively e diska be wuram eju nyi tum dia na ye support nti sika wom omo nyanse bebiri na wuska bebiri na 100 siwa omo 98 e wuska Eji mi fa se wo ba be fa me to a 7 preduasa na bia ma me be 500 million me ya na se me nyese mani mriska obaji ase no namo ka bi obedam ne ade bi ntade fefefe bi obeyusu nti no agi namo no onam ho ohu da anteso no nso be wulisi no aye obibi
answer once na de ne tie no enti sika wo mu na epia amana akọ echenti anya about say ebete ye dodo so kra na se Satan no e clever ade biara eya tantane bi odi sika pia hwe adwaman odi hwe adwaman o in the hole ukobo adwaman ba benye sika fuche oba bi no obi call a night 50 million 50 million 100 million cash down enti onya mema be 20 that night na oye billionaire na na wonse na ade ne tie no enti ade bia ya tantane bia wanka se be kele uso no sika bata ho each a bia come with a price enti na sa de tie enye ayi ya ye dodo no kra enye dodo no kra enti enye se ye ti ye dodo bi ti lo se sa de ye wo ya kore nim se de fa ye fu ni se o wo be ma ni obe di ehia ana se mpokra ne ne abefo nyansa bo akwafo awmonim ade nia wo mo se efia no utimi eyi oba ni nkosua na watwe obe ma hu nsuo na no no wo de ahye bebi mu I think that recently na making kind story be Fabro ni bi won so me gay for a mo mabade a wo nya entafo miensa entasa wo nya se wo ma wo na betete wo mo na say ekwan be so tin kola no busa wo so ba be ya de papa wo wiase busa hu na se omo kro mo tim no omo age atum kro mo tim no age atum na ebiem so no wo mo akata atwe mu nsuo ene won asa pe oba ono so betumi afa yefu no ate so wo matwa deka ene omu yo maje nkwala no se wo mo emma enti busa ho se ekwan pa na Kristo abba amayen wamfa so wakwa kofa mfuchi aba begure mu a oye kromfo na asa onye kromfo enti wankasa breed na obridi ya aba wiase a wo pe so ba be bibi enya de papa bia no ba be ye de wo kwan abo enu anu no to aso enkwala no ma be mu no so enti ade wo mo se enkwala no to se de na tie ne sa na ne papa tie se de eja tie ne sa na ne ba tie okoto nwa no ma onse na de ne tie no ekwan ya fa aso no ba no so be nyino de akere se da ma ekwan we na mo fa aso ntimi nso mi ye bi na akere se me papa na me maame no odi for enkomo no ye de bewe ya ne sana ansa na dibesi no ya bobo so ya kan wasema ye hu se na sifate de enti akoba ne sana de ma no ekoso awo man na sesi aso ye sta so nim se ebra ye wo mu no ye man panu ahye ye bo a kire yen se wono na pen so de ensi emma so enye ye onyi ntum onye mra bi e betai wo mechi now so from all indications ni sema start pede ni mu aba no ade akuokuo no eda so wo wa wo mu hyesumate wo mu enyi wo mu tere wo ntaba mu wo mu just wo mu boabo mu nti tempo si emampani ebe free so a enchese dey 2024 ni brebe so no free so nti obe free so a sa bre no so mo matima boabo mo abedu pepe so se ano wo mu edudo bebra ebe so bani sa afa de ade ese ye ni trasa na nana oye de ya me so magi atumu a enti no na teten conscience na bebem sa so fo no me so do so mu so bebem sa ya tena wa ye ni han watch ase ye preach against ye fight against we dey see Sodom and Gomorrah nana ye mfa ni nye mfato mo man gan erade bo man ne kokko bo man ne kokko bo man ne kokko bo man o mantie e na oseye ne ba onse enti ye dey count ye dey wow ye dey foul ye dey wow ye dey to so a ebe to de bi na agi nsem oya enye yi enti de wo mu answer okwa attack ni pa de enhwe ba attack wo ene course onse na de enti okwa attack ni pa de enhwe ba attack wo because you are taking the masses you were dumb your followers onse na de ni nyina ache enti mu ma nya hweyi ye mfo nyam sum papa empire papa yin shire wade nyam fa na tempon tamane so na asumdwe be ba mai ana won se na de ne che asumdwe be ba mai ya mfa wade akwan so ya we kura de isa me say obewulu sa for 10 years ana budget 2021 to 2031 o de hade na de okay de se mo be ye o mu nyo se mo be preach o se mo preach o se mo be kanu pre no se mo kanu pre be cost for 10 years me mfa ne se obi eye abosom nyoma o konjo tumi na nso bompaya obetimi akoso ana so ntimi nkoso eye big question one na be kire once na de ne chem o ye malam o control powers o delay powers e na nso mpaya no o den ni si ni kwan o chechire na esiwa o chechire na esiwa
no man e koboko but of for so be ya why stagnant once na de ne che enti mpa nyame suro ene nyame ase ni si obonefo no kwan onya ba bi obefa bi ya odi for edikono abeweye sa na chese wo final words futuo and some of us won can try to bia no faso me ahwefo na ye pedimedinity de metima ka kire omamu ni nyame se me di nyame som esire me di Kristo din e pa omani na chawo eja enanom awofo teachers mu amuwo into the media institutions bebrebe yesire mu manyame asem ne nkonkan mu manyame shuni ende di wo yemu okoton wanu mawo se de ejatie ne sana ne batie se de enatie ne sana ne batie ede be bi edu shi bi ebom yiwo esum entie ma ye kane ensire media prophet Bernard Esia ameda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry and ebia person de betwetwe nkomo ubetima frame we because of your time nti 0249 631876 0249 631876 Mr. Mumanyam shi entina yemu ni enkyere se ye ni Kristo netie manu ato ampanya kopon hwrawo ewo eye ebre a wasei ewo ye ho na ebusuafo enkomo no ye de abawe ye enesa na ye nuanom mo hwe on Facebook no ebre no ditia me bebre ntimi ankenka mo comment eno chese me hu ye pa na me hram nia outside mutimi e contribute ye ewo ye Facebook platform wo na mo nso meka ye ho ewo YouTube wonom so no nyankopon enhram nia se mo medwede no akoye na ansa ne be sore so kra no meka mo se metimi subscribe to channel we so mo follow ye videos ye programs ahodo ye do etudwa betimi subscribe na bibia so ye be uploading bia no once when your notification wo phone so and now we video bia we use no so na biam sino we betimi follow ye wo ye social media handles so ye wo Twitter ye wo Instagram @TooMuchGH_ Facebook so @TooMuchGH me am did media ho chia me tin ene na ama owusu anyame yaduma ye besan edi ehia biem makra obibia Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.